Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nongyalam Jong Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association Central Body Hene kasi kila ay Jingtho siya u Director of School Education and Literacy uba Bante Langkharshandi MCS ban pensngo halor kijing songkhya halor kijing batha shapang kijing tho ya kijing dawa pisa bat kijing don kampisa na kabanta katulop jong kinong hikai lingba ka Meghalaya Sims Portal na kalyang u President ka kanhon uba Aristotle Rambai habakran bat kinong tho khubor ulapan pau ya kini kimat bakarke ban bishar pania shwaman pentrai kam ya kini krukom bathmai bat ban penbedrenti ya karukom traikam ulaban rapru da kabapan pau ya ki katukan ni kimat kum ka jinglap ya ki jing thok bakla ha ki data entries ki jing bamla ban penrung ya ki no hikai sha ka make sims portal ka bawan ra jing mai ki no hikai bat ka jing bam mi kerteng ha ka make sims portal kani kan pendu ne penslam ban ai tulop bat pelong jing e ya ki no hikai ba sha khata nagaling dungi ka Meghalaya SSA School Association na Central Body iwan hangni ban tip siya baru ki nong hikai khamtam ye ki nong hikai SSA hapo kachana Meghalaya hakpai dei bat ka notification ka bala benmi da office jong Director of School Education and Literacy to ka Sarkar Meghalaya haka katlu trik jong na July arja usan nakabenta ban pentraikam ya kane ka budget and fund requirement for teachers as salary lengba kane ka Meghalaya School Information Management System lani in short kaban ka MECSIM kakum kane ka shichi ka ba pa wi director ni sa bandelang khachandi ila tha ya baro ki district school education officer ban pentip sha baro ki school apo ka jala Meghalaya lagi de ki granite school ni ki SSA school but ki government school ba hakane ka next quarter kapabot menu pinai August September Oktober perpunta tetek quarter pasakmat kajing pelaj ya katulok kandai be jimba kani ka MECSIM portal te nakalem jungi hamangila page ya kani ka portal how I appreciate ya kasinjam kabana kalian jong ka education department ka rashid kamtang man pelong transparency hakabaya dei bat ka jingsiu ya katulok shabaro ki category of teachers te wala dala kalian jungi appreciate na kidon katto ka ne pat ki points ki bagi kwa ban suggest ya ke government berkunjung ya ke department kenang kinla ban penhasyo hakabaya dei bat ka ne ka portal te mata asni supplement mana kalian jungi nilayo ban ye kendo ya director isa batilang khachandi office kam jungi hakabangi na raise ya ka concern jungi hakabaya dei kidon katto ka ne ki benta kibadon ka technical errors hakabaya dei bat ka ne ka portal kuman syukreu kalau ba kadon ka kajing bakla hakabaya dei bat ka entry ya ka date of joining jo binoikai kadon kajing bakla ka spelling mistake hakabaya dei bat ka cutting jo binoikai kidon ro ki missing teachers apo jo ka portal te nakalian jo director mane ila peni yani ya ka brief presentation kabagi na puni kadong siya dong ba puno ka portal ka trikam bat ka jingmentoy ka ba wanra in the near future te hakabay na bat kini grievances ki bangi na kalian jongi na pensno na kalian jongi ila ayang ni assuran ba kin generate sakaway kani ka apps kapadlong kung ka ticketing tools kenapa kini kino hikai kiba don jie nani kiba don kini ki errors hakabai dei bat kitu kiba ma mention tentang bakin submit ya kani ka grievances joki lengba kani ka sim help desk hangni ki submit pe direct apo jo kani ka portal kamdon kami ki bakin le offline bakin submit in hard copy kamlong pe online system pandangan yang jongkak department unda kalayo ya kane ka data kansa enter pat ha kane ka MECSIM portal kenapa baro kinlong ki genuine data bat kinlong ki data ki ban ya tadi bat guys
Tinggi penting sebaro kino hikai, mo kami kino hikai sesi ba nimle ban le kerki hak bai de ban kene kam. Hoi wana don kata kacing tha kane country kam do from August onwards. Te mene ni tren ni la kepat ya director ban kene jonggu ula hiring assuran ba ya kane ya menta kino patre kam. Katulok na menta jong na August September kan ya kumbajuya di kane ka system barin. From October onwards, kinsa pagpente kami kani. Balay ay kani ka pork nang panangalian jong ka dipa nangalian jong kinoy kayo kinyo ya ka chance bakit pa ya ka grievances jong ki alam ba kani ka sim help desk kabakin sa launch kini ki kenders ni kanang ba nangalian jong ka department ro kanyo ban tunbe ya kini ki technical errors kiba ki kendo hapo jong kani ka maxim portal. Tingin penting sebaro kinoy kaya kami kinoy kaya sesi bagi ne ban kerke apa dia ban kena kam kita ban check bahaya ke details kejoki la kadai ban kerteng la kadai ke date of joining la kadai ban qualification kenang ba kanang kano ka errors kenang ba kanang mi show ka jingkrumar hadin habut kenang ba kani ka terwa kubor ni kepas isin ya baru kinoy kaya kami kinoy kaya sesi bagi check bahaya Hachwa bakin le ya kanika budget and fund submission of budget and fund requirements for teachers salary dan baka maxim portal. Ila itu ini baka don ka official YouTube channel jong ka education department. Kapakatan ka education department Meghalaya YouTube channel. Hak bahapo jong kanika YouTube channel kila debo ya kanika tutorial video. Kabaki apakah in details kumno ban fill up ya kani ka form so kani ka budget and fund requirements hakabai de baki ba kani ka teachers salary hapo so kani ka maxim portal sejauh ni ketui berkepan ya baru kino hikai kami hikai sisi bakin visit ya kani ka YouTube channel bakin go through bakin page ya kani ka video kenapa kamu non kalau menurut kacung bakla apa yang diban fill up ya kan form apa juga mereka maxim